Kajala Megalaya HADUH Kashipobaje MYNSTEP Jaka Arpan Riutere Unailar Aja Arpo, Kaladan Arpo Ingot Kibiyo Thamayo COVID-19 but Sound Kiblakoj no. Ko office with DHS MI Kalapente Banagni ki Arpo Ingot Kibiyo Thamai, Karwe Ingot Kidi Kiriu Pajba na East Khasi District, Iwe Riu Pajba na Riboy District, but Kandangot Kiriu Pajba na East Garo Hills District. Nagini ki sangot ki bakoj mentagasngi iwe de Riu Pajba na East Khasi Hills District, but Langot ki Riu Pajba na Southwest Garo Hills District. Ko office with DHS Kalapan Tebru bakidan kanyongut na Armed Force KIBA na Riboy District, Kibla Ligno sha Assam. Dakajing yo thamai kini ki arpo ingot bakajing koj no kini ki sangot Kajala Megalaya HADUH bapenmi yakani ka khubor kadan 8000 arpo artali ki positive case 6000 shispa nyopu pratli ki active case praspa life rutli ki recovered case but prangot ki block koj no nagini ki 6000 shispa nyopu pratli ki active case ka East Khasi Hills District kadan praspa nyotli hakaba arspa prapusan ngot ki na ka armed force but paramilitary force but sanspa arpo arngot na ki Riu Pajba ka West Khasi Hills District kadan South Pulaitali, Riboy District Nyopupra, Hakaba Nyongut Kidena ka Armed Force but Paramilitary Force, but Nyopuingut na Riu Pajba, ka West Giant Hills District kadan Laitali ki active case, East Giant Hills District Khadar, West Garo Hills District Shispa Khandai Pinyo, Hakaba Shispa Arpulaingut Kidena ka Armed Force but Paramilitary Force, but Nyopusangut na Riu Pajba, ka Southwest Garo Hills District kadan Kawai ki active case, South Garo Hills District Khadar, Hakaba Shipongut Kidena ka Armed Force but paramilitary force but arngot ki Riu Pajba ke East Garo Hills District kadan Khadar tali but ka North Garo Hills kadan Khatlai tali ki active case